Assalamu alaikum. Zaman yangi haberlerden tanışıte studiyada Mevile Muhtarova çalışam. Qırım Birdemligi Rusiya maxsus xizmetlerinin nezaret altında bulunam. Sudaktaki toplaşularına Amun, FSB, politsiya ve Rusiya Gvardiyasının 50'den ziyade hadimi keldi. Tıntuv keçirildi. Qırım Tatar faallerinin silahı var mı yok mu bakkan ekenler. Qırım Birdemligi'nin toplaşıva qındal hamızda tarif etilem. Qırım Birdemligi'nin iştirakçileri Sudakta toplaşa. Yerli Meclis Reisi Elver Ametov, siyasi mabüslerinin tanış ve soy sopları, milli hareket faalleri ve advokatlar keldi. Toplaşu endi başlaganda pencerelerden hukuk koruyucular korundu. Silahlı hukuk koruyucular köpeklerinin binaga kirdi. Мы имеем право у вас узнать, с какой целью собрались. И в данный момент надежный участок сообщения. Hukuk koruyucular binada çok insan var. Birisinin çantasında silah olması mümkün dep aytalar. Qırım Birdemligi emin ki Rusiya hukuk koruyucuları Qırım Tatarlarga qarşı hareket ete. Böylece insanlarını korkutacak olalar. Мы предоставляем документы, они проверяют. Может быть, будут говорить, вы не видели, нет, не видели, все не видели. Есть второй вариант, как они нам говорят, это они нам говорят, что всех могут погрузить в автозаки, или не знаю, во что там еще, и вывезти отсюда, скажем, какой-то, не знаю, ровд или куда еще. Qırım Birdemligi toplaşuunun iştirakçileri qala, Rusiya politsiyasının xazimleri vesikalarını baqa, bütün malumatlarını yazıp ala, bazılarının fotosuretini çıxara. Не даем никаких показаний. Почему? Потому что, пользуясь 51 статьей Российской Конституции Российской Федерации, да, мы предоставляем паспорта, но не даем никаких комментариев. Чувствую, не ощущаем никакой вины за собой. Почему? Потому что мы просто пришли обсудить, что с моим отцом было в СИЗО в это время. Женщина полицейская, с полицией, да, подошла, спрашивает у меня информацию, я говорю, я имею право молчать, я не хочу с вами разговаривать. И в то же время она говорит, я составлю на вас протокол. И как удивительно, составляя протокол, она спрашивает у меня адрес моего местонахождения здесь, в Судаке. Поэтому это парадокс. Advokatlar deydi ki Qırım Birdemligi toplaşuunun iştirakçileri kanunga zıt bir şey yapmadı. Если вы обратите внимание, здесь очень много женщин, стариков, женщины с детьми. Поэтому я думаю, что нормальный человек сюда бы не пришел с оружием, с гранатами, с взрывчатками. Поэтому все эти подозрения необоснованные. Как и в предыдущие заседания, мы обсуждали вопросы уголовных дел, вопросы преследования по политическим мотивам политзаключенных и тех, кто сейчас находится в Ростове, и тех, кто сейчас находится на территории Крыма. Однако где-то в середине нашего заседания прибыли автозаки. Milli Meclis işgalçiler tizgen jedveller esasında insanlarını polisiyaga çağıra bilirler dep tahmin etti. Qırım Tatar faallerini keni korkuzmağa tırışalar. Milletimizi korkutmak ve ondan milletimizi kendi aralarında parçalamak, soğutmak ve Kırım'dan çıkmak böyle tırışalar olar. Milletimizin namusunu saklamak ve milletimizin birliğini daha çok ziyadeleştirmek için işte orada bu hem cesaretliğini hem kahramanlığını gösterdiler. Bu sebepten çok sağ olsunlar. Rusiya hukuk koruyucularının maxsus tedbirleri 4 saat sürdü. Akşamüstü insanlarını evlerine yiberdiler. Qırım Birdemligi'nin 2 yıllık faaliyetinde maxsus hizmetlerinin vekilleri toplaşularına ilk sefer sürüp kiri. Siyasi mabüslerinin tuğanları korkmayıp ileride de toplaşacağına işandıralar. Nefbetteki toplaşuның yeri da belli değil. Elvina Sidbulayeva, Viktoriya Ablязова, Олег Трохимович, Zaman, ATR. Pavlo Klimkin, Rusiya hukuk koruyucularının Qırım Birdemligine yapkan hücumu Qırım Tatarlardan korkanlarını ifadeli dedi. Ukrayna Dışişler Nazırı Rusiyani yarımadada siyasi repressiyalarını toxtatmasına çağırdı.
Російські окупанти увірвалися на зустріч громадського об'єднання «Кримська солідарність». Це ж треба так боятися того, що кримчани допомагають один одному і підтримують сім'ї політв'язнів. Припинити порушення прав людини і політичні переслідування в окупованому Криму – вимога всього демократичного світу до Російської Федерації. Герай Куламетов азатлыққа чықты. Бір кішілік наразылықларының иштиракчысы 10 күн девамында Қарасу базарының СИЗОсында тұтылды. Азат етілгені мұнасибетінен туған ескі қарымының жәмесінде дуа алды. Соңра еркесіні пілявнен сыйладылар. Герай Куламетов январның 18-інде қаланғаныда құқық қорғаушылар евінде тінту кешіріп, білгі саяр ве жеп телефонларını алды. Герай Куламетов экстремист мәліматларыны иштимай ағларда пайлашқанында қабатланды, о 10 күнге незарет алтына алынғаныда. Мы должны все помнить о том, что это жизнь как испытание от Аллаха, и важно, как мы это испытание пройдем. Должны на него уповать, дуа читать, друг друга поддерживать. Все суды и все инстанции, которые проходили, были незаконны и ссылались на какие-то лжедоказательства со стороны правоохранительных органов, что в свою очередь повлекло за собой это арест нашего брата Герая. Герая это не сломило, и весь народ, всему народу это показало, что в очередной раз правоохранительные органы пытаются всячески напугать наш народ, всячески закрыть рты. Қырымда мемориапыз жазаларының башланғыч күні кешкенсіне январның 26-сында Русия құқық қорғаушылары Серан Салиевның евіне келіп оны яқалағаныда. Соңра оны қоршаламаға кеткен адвокат Эмиль Курбединов да тұтылды. О күнден башлап ішғалшылар Қырым татарларға қаршы басқының дабыр ұсылыны қолланы. Меморий апыз жазалары берілмеге башлады. Ал азырда Серан Салиев сөзде терроризм давасы чәрчевесінде апсты болуына Умир Архадашы ватандашларына видео вастасынен мураджат етті. Я верю, что репрессии в отношении нашего маленького, но очень сильного народа прекратятся в скором времени. Ибо крымские татары и мусульмане не устанут говорить правду, не устанут защищать друг друга и не смогут молчать, видя ложь и ущемление в отношении своего народа. Америка Бірлескен Devletlері Украинаға джевелинлеріні бермек үшін азырлық көрмекте. Бұны Американың Украина мәселелері векелі Курт Уолкер Азатлық радиосына айдонлатты. Оның айтқанына көре азырда Вашингтон ракета комплекслерінің yollanılması ve Украина силалы құветлерінде қолланмасы мәселесіні бақмақта. Курт Уолкер Америкадан бастақы зидиетінің артмамасы үшін Украина мұдафасыны құветлештірмеге істейді қайдетті. Дуже важливо комунікувати з Росією напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитись припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий. Полония баш назиры Русияны ең büyük tehlike olarak көре, бұны Матеуш Моровецкий Давостағы иқтисадият форумында айтты. О Русия Украинаның мерkezini istila біле деп қайдетті. Полония үкіметінің рейсі мұдафаның ем 3 yolu olmalı деді. Матеуш Моровецкий Шимали ақым екілі қасы дабыр телеке олғанына қайдетті. Найбільш серйозна загроза для Польщі сьогодні – це Росія. Я думаю, те, що сьогодні Росія робить в Україні, це дуже небезпечно. Ми постійно ведемо переговори з нашими партнерами, з Європейського Союзу і зі Сполученими Штатами, зокрема тут, у Давосі. Як нам протистояти цій загрозі і що може трапитись, якщо Росія посуне з Донбасу вглиб української території? Щодо Північного потоку-2, то це не бізнес-проект Росії, як стверджує Німеччина. Він просто зробить українську газотранспортну систему непотрібною. Кремль Чех Cumhuriyeti'nin yangi президентіне қубана Путиннің досты Милош Земан bu vazifеге екінші кере сайланды. О рақыбы Иржи Драгышны еңді Милош Земан Кремль саясетінің тарафдары оларақ ислам дініне қаршы бейанатларының беллідір. О Москваға қаршы санкцияларының лягу етілмесіне чағыра Земан Украинаның Русия или женкіні ватандаш зідеті деп адландырып, Украина ве мұндакі саясетшілерге менфи янаша. О Киевге Қырымны Русияге сатмаға теклиф еткені да.
Алексей Навальный махкемеге қадар еберілді. Русия мұхалифетшісі Туневын президент сайлауларының бойкот етілмесі үшін кешірілген акцияларда яқаланды. Навальный полицияның район бөлігінде сұрғуға чекілді. Жеп телефоны чекіп алынды. Умумен Русиядағы митинглерде 250-ден инсан тұтылды. Мұхалифетнің акциялары бір қайт шерде шу жүмледен Москва ве Санкт-Петербургта олып кечті. Наразылық білдіргенлер адил сайлаулар ве ашық рақыплық олмасыны істеді. Алексей Навальный акцияға қошылған әркеске тешекерлеріні білдірді. Кумуш зафера. Қырымты тарап Февзим Мамутов Иранда кешірілген 2018 сенесінің Юнан Рома күреші ярышында екінші ер қазанда. Бірінші ерні Қазақстанлы күрешші алды. Февзим Мамутов Қырымның ең мұвақиетлі спортшыларындан бірідір. О әрдайым біріншілер сырасында күміш медаліні есе екінші келе елде етті. Февзим Мамутов ақиярда олғанда күрешінен ұғрашмаға башлағаны да ләкін ішқалден соң ярымаданы теркетті. О Украина Мудафа Назерлігі спорт клубында Украин забиті олып ант еткені да. Только в атаке можно найти победу. Столько опыта, столько уверенности, столько положительных, одни плюсы от этого турнира. И в том числе от поражения, я думаю, плюсы, чтобы куда-то не улетать высоко. Ахмеджет районының Улу Чохрақ Курганны көйінде Шаған Ибраимовлар қорантасы ярдымға мұқтач. Ратлық күнлері евлерінде янғын шықты. Инсанлар зарар көрмеді, ләкин ев бұтулне янды. Айле евсіз, барқсыз қалды. Оны достлары өз янына алды, көйдешлері ярдым етмек үшін пара топламаға башлады. Экранларда көстерілген эсап üzerinden maddi ярдым көстермеңіз ве тәфсилатлы малымат алмаңыз мүмкіндір. Шымдылық бұл соңғы қабирамыздар саат 15-те заманны Украинже сейретмеңіз мүмкін. Атырылы олыңыз.